برئيس فواز محمود شروع كاري سياسي لباجار إله باطماني يا باكوري كردستان تقلمه كايك فواز إفارة باش به هيك عمله روشا ميداني دست بكين دمكه شرطنا برا ارتشا تركيا جروب نيجاريه كي وهسه دجاري كدن و لطلطه مرو سركانيه گلك دفران بردام دکه ترکیه دی بیجه ایروجی وان پنج اندامین یه پیگی شروانین یه پیگی کشتنه گلو وان پیش هاتن میدانی تو چاد بینی دمکه دا کو امریکا روسیا جی بدنگین سباراتی ویگی بله دما خوش به كو سياسات ويا وهريكي لجوري روشا هي الهرمي والناف دولتي كاربش خر فيديك يعني سوديك بقرة دقرة يرورو أمريكا تدي مجول مثلا أفغانستان ومثلا أو دوسيا النووي براستي تركيا جي دبينه در فتك جيري كاره تشتنا بجي ورينش خر هجر ولو هندك بجي لی تشناوش بدست خواب ورینه جبو پیش روژه جی کارب بهتر جی پیش ده هر تبلو اف دوزا نبرا ترکیه و امریکا هر وقتی هی مثلا او ناکوکیا هی یان او دیجیتیا وک ترکیه دبیجه یعنی بنسبتی او دستلا تالوی هرمه دجمناتیا ویدکه او دخوازه یعنی قطبرینا او تيكليا هي تدي مثلا بككي ويبكي وبهفرة وهر غازن تركا هن دخوازه امريكا در فتي بده دي جبونا كارب جوهرين كي تشيكل وي هرمي او ده استلاد بي جوهرتون يا ناراضي بونا خود ده ايرو جي در فت كي جوار او جيت بيننا امريكا بخوم مجول بوي مثلا نوويجي بالي كي بهترجي مثلا افغانستان وكشاندنا وان لشكري خواجوي ده و پرزگری که چه بونه بهتر جی یعنی تدی روشی که هی یرو لعالیه سوری جی تدی بالفر اسرائیلی و بتقین و موچه و لعالیه بحر عربا او کندافا فارسی و عربی يعني الشكل ورجي خراب هي إيرو أمريكا براسي تشتن مظن يعني دبالا ويدن يعني أف مسألة هي ناجي تفلو أمزان نرازي يعني أمريكا زي دي جار كيج تركار قوتي أم دخوازن أف هرما روجلاتي فرات يعني هرمكي آرامي وخلكي تيد فرن وچيناب أو إيريش أو إيريشانا خلك يعني تعداية بخون وبنابر ببن وتدي بريجي مثلا او كانيا آشتيه وك نافليت كن ترك يعني نرازي بون لأمريكا بخوجي تشيبون جبونا ويك شاندنا لشكري أمريكي ووقتي بالله وقتي تشيبو بله كايك فاس طبعا بريارك وزير برگريا أمريكا لفان روجان سردانه كي بولاتين كندافي ودبري انجام بدا يعني او بحث روشا عراقي ولسوريا دي كند بيجن اب روشا ديال روشا افغانستان عرض اسمانان بكرديه كزلال قنصل امريكا لهوليري بحث بيكي كركو او قال لك روشا كجدان لجم امريكا حتى دبيجن بو فان هردوك دفرام تايبتي سوريا عراقي او جريداي اسايش نتوي امريكانا كواتا پیشوچونین میدانی تنکرین بو ترکیه طبعا هندک جاران هیرش تنکرین لفریش نبو نسدم کو آغ بهت گرتن عرض بهت گرتن گلو تدبینی ددمن بهدا فریشه برفرهتر بن و مترسی دارتر بن و بگورتر بن یان جوی کاربدان هبن ادی جی خدا ده سکنن وك پیش بینی يعني از دبینم يعني وي هول بده دولتا تركي وي هولي وي مسألة بده تفلو لعليه خد بينه بدما داوي أمريكا بحاجتي ويه يعني أو دبينه كاري إشكي بهف بنديك بأمريكا بك وآلكاري كي بير بك إيرو حاجتي ويه هي لي وك خندنا مجر وك تدي دانوستندن بكسن سياسة مدار لأمريكا جي دانوستندن ما يعني هنم دخوينن چد بيجن نابيجن لويدجي يعني أمريكا بشوية باش يعني نرازية جوا إيريشا يعني أمكارم بيجن حال حاضر نرازية لي تا كيجا آستي يعني بتايبت يعني نرازية جي نرازية جوان إيريشي لباشوري سوريا دبي ببورا لعليه باكوري سوري وباكوري عراق جي يعني هرما روجلاتي فرات جي وباكوري عراق جي نرازية جبينا يعني ليه نجهشتي وآستا يعني أو نرازي بون سر عرضي يعني بربسكنه
ونهي لببه دبه هر وقتی جی بویه که ایجا چه ناوانات چه دبه امریکا کار به چه شکلی به چه شوی ترکی راضی بکه يعني نهي براستی افجي دمينه يعني مخابن يعني اسكارم يكي بيجم العراق جي لسوري جي سوري او لهفكرن يعني او روشة لسر عرضين نروشكي سرشتية يعني روشكي حزبكي بالتناخوا او دس هلاتا يا تشيكري وتفهم كرون حركة جيزانه وقت دوارين عف دولتي جي انه اف ريفابري قريداي ببككه بتشيوي او نجي راحتيه براستي بالي كده يعني دبدر فتك يجي دولتها التركي كارب ياك جارنا إيريشي خوا لويدا بك لالي عراق مخابن يعني دولتها عراق جي نجدية دوي مثلا قبول كرنيدي يعني بشكل كيدجي دريا حشد وما حشد آلي كاري ودانوستندن وأودبن يعني روشكي نخواشه لی سیاست جی دورا خود لیزه یک کاربه ایشی خو بکه لوبی خو بحر کینه چل الفيدي چل امریکایی اب ایشانا بله کای فاز مبساطه لباکوری عراق هرما کردستان بو لور دی فاکتو یک هي هرما کردستان د چارچوبه دستوری عراق هرما فدرالی ات تثبیت کردن بله طبعا اگر ام جاره کدن بحث روشا باکور و روشالات سوری روشا کردستان بکن لور دی فاکتو یکیه ایتر هر کسی که باوی که تعریف دیگه ترکیه به بترسی بو سر خود بینه امریکا تعامل دیگه دیگه حتی وگا به جهبون امریکا لور هیا نهایت پایین که امریکا هزین خوشی لور وکیشه که واتا هبون امریکا لور دوره تو زانی جهبون روسیا جهه هبون ایران جهه ترکیه جهه شخو هن ولاتین دنجی هبون آن لور دوره هیا دسرو بند وان روشان و وان پیشاتان و تون بنا شرط نابره حسده او ارتشا ترکیه گروپین چک دارن گریدایی وی گلو دیدناتا و روشا و دوره برفکی و بچه آیا دی سرنجا ولاتین به باندو راکشه کجاره کدن بجبن رکفنه که دی بیته کرن راج بیته آسایی کرن جبر که هول بو سوریه هول دان بو بیه که هنه که روشا سوریه هنه که آرام ببه بله دوبارت کم يعني جبالا متشو مثلا مقول باكر العراق او هرما كردستان طبعا بالنسبة روشا ما وكل سوري تدي تشتبر شعب يعني امريكا دبيجا امنا باللزن مثلا شارع سركرنا سوري تبلو هشتي او مثلا يعني دور پیچ کرنا آبوری و مثلا قیصر و او دهیلا بروشایا وابه يعني پرچه يعني الآلية ادلبه و حلبه الآلية رجالاتي فرات تا استكيرو درعجي يعني اي شكلي دبه نرازيبون يعني جدايج رجيم دا صلاة اخوان نبري سروي هرمي خوشكاي آغازنامه او هرما رجالاتي فرات براستي يعني تشتي تخوستن يعني وك سياسة دبيجي وك منطق وعاقل دبيجي يعني نبويه افجي جيرا وستيانيه يعني كما او لهفكرن او هولداني امريكا وفرنسا دخوازه في دماداويجي تدي جوي هود هاتبو او مستشار وزير خارجيه امريكا دربه هاتبو لتانهاجي او انجام بده روشكي آوا ببه يعني چاوا كردي بخوب خاري كفتنكي چه ببه پشتیویناجی به بکاته حرم مسیحی عرب پشتیوی به اپوزیسیون سوری امریکا دخوازه اف کاغت لگل و هب کار بروک جروجا یعنی دماتی خواستن دجی رژیم به شوی کی کار به یعنی شریک به یان کاغت دستوی ده به کاغت جبونا روش یان چار سرکرنا سیاسی ایرو روش بردوام به شوی مادام او دوسیا ایرانی جی او آهری گرنگه و هاتی پیف گریدان مخابن يعني او روشاما هو هاتی گریدان فا او دوسه ایرانی جفاتا شاشاجی لجنیف چه بویی هین چاره نبویی تخواستن هنکی آنا تفلو امریکا دبیجه ام نخوازن شر نب ایران نب غیری وی يعني او سیاست امریکی آنو تدی افد جارا امریکا سیاست خود و هر پشتی 1001 و ور دولی خستنا افغانستان و عراق جارکی لشکری خود شاندی و نخواست بین کشتن انا جی گوهرتن که تخی دخواست لشکری خوشی بکشین بشیوه کی بهله چابدیری هبه و او جی جعزمانا هگر وقت بیجن جعزمانا کاربن لی خستن بخواستن یعنی شرکی بخواستن بوی شوی بکن
بله وی دخوازم بکن بله کاک یا فاس ما توزانی یعنی تاکتیک اما ارتش امریکا پشتی شهر داعش پشتی 2014 گوهرتن بسر دهاتیه او با اوی که میدانی سربازین خواه نا خیطات شهری دا طبعا هم لعراق هم لسوریه جا او آلیکاریا هزین محلی دیگه هزین لوکالی دیگه آلیکاری آسمانی دیده یا استخباراتی دیده یا لوجستی دیده او بخواه شهر خود دیگن حتی آلیکاریا شوری جی دیده تی لجاره کدن انفجر یا روشا سوریه بتایبتی جوی که تگوتی لباشوری سوریه جی جپه و بویا لدرعای لورجی شهر شویدیجیک اسرائیل در دورن شامی بردمان کرده بو بگمان تدید مجارن دنجی هنه یعنی ل باکور و باشوری روشالات سوریه جلورجی روشنه که تندو دجواره کواتا دوی سرو بندی دا گلو بگشتی کرن بحث چاره نویس سوریه بکندی برفکی بچه آیا وکی افغانستان و توقیت که فعلا افپرز گرگی دی بیت چاره سر کرن خلق سوریه تحمل نما یان بسالان جیگ ادی ده هر وکی شهر دو صابه والله تشتي د سياست د خويا دبي يعني كما دس بيكر اف روشان على افغانستان العراق والسوري بشتي وينا هنك دولت دي يعني اف روشان قالوا يعني داخوازي تي هبو اف شرانا تشي ببن او بنقها ابوري بهر في اف يعني ام دبي مجتمعات يعني ام ملتنا ايه لفي هريمه يعني هنكي بي خواستن ترتیب کینو روش کینو به آواکرن وک او بیجن روشا جیو پولیتیکی گوهرتنک جیر دوی يعني وك او بیجن وک خواندنا مجی يعني گوهرتنک هی جبووی اف شراجی چه بوی و هز جهفدك هبن هزي هن الهرمجي حياني او داخواز يا اراده ناف دولتي خو فرض بك قاربه ايش كي بك بهتر يعني او هافريزي يعني تنسيق بروساره هي روس بي امريكا نلفيانه تدبيني جيد مثلا سوري دي ايجام بين سر يعني باشوري سوري يعني هرم درعا او ايرو روسا دستي خداني سر هرم بهتر دبن رولا روسا دي وكي ديجي ريجيم ماي يعني حالا كيد نخورت يعني ماي جبو وقتي ماي يعني كا كنجي او بريارة سياسية يعني لهفكرن بيكرن جبونا گوهرتن چه وك امريكا خوستي يعني لغور گوتني خوبه دتشت خواستني يعني يك جي گوهرتنك چه برچاف وك بايدن دبيجي گوهرتنك برچاف چه دو يعني جزا کرنا رژیمه لسر وان کریاری خراب و کشتن ویران کرنا چه بویو کشتنا خلکه و هر دو تشتا دخوازه هیجی او نبونه دبي هيجي بهنا فري مغابت وتعدايا ملت سوري تعدايا زور ايرو جيشتي بله كاك فاس جارة كدن سرنجاتا بروشا كردان رات كشم لروشاوه كردستان طبعا لورجي که تو زاني بشك پارچه که كردستان لور هي بجنه روشاوه كردستان طبعا چاره نویسان گلو دی چابه نهاره و بریا خسر هند جاران بحثی گوتو بیجان دیگل شامه دی بیجه دی به لی شامه پرسامه بیتا چاره سر کرن لی شامه جیگ هیچ برسوه که ارینی بو وی کنین حتی ویگا و ویدی فکتو حتی مافی کردان جی قبول ناکه حتی کردان جی قبول ناکه و که اقلیه که اتحادی دی بینه لسر عرده که حتی تو وی که چاد بینی گلو يقولنا بهتر رجيم سياسات دوي مثلا مدي يعني سياسات دخوينه يعني زانش کو حیا کو وبدست ويفور يا نيه يا كار چبكه اف دستلات ايرو اف اليه دخوازه ديالوج برجيم ريان بشامير بك بتنا خدك يعني ضعيفه الحالة ضعيف الميداني نب بملت كردك نب بكاتي هريمي دك او هريم نبوي تني بجريداي يعني خد بيني وكنوينر لبروي ملتي وي هريمي نواي براستي خندنا ريجيم بهتر د سياسات بيجم لا مسألة دلخوازي اشكر بخوازم نخوازم يعني ايرو د سياسات او راستر دك وحيان هاجي فيري فبريه تشتك بدس خهلناني جبر دواري يعني سودية تفكر تشقاسي ويش خرد حالات سياسيا حزبي سودية بقري چند جيكي جكو حياة كو بقري وك وظيفة يا تشنا بدن وينان مثلا ملتي كردي يعني هرما كردستان روج آباي يعني براستي يعني نويد فكره جبر ويجي خسارة دائما لقلوي يعني بيكار بشتر بله برئيس فاس محمود شربكاري سياسي لباجاره له باطمانه یا باکوری کردستان گل مبوی واره که خوش کیک فاس سپاس